Filipe, uozbilji se. Još uvijek traje pljesak jer naša sjajna Nina Kraljić tako je u toj svojoj emociji, u osjećaju izvela ovu pjesmu. Neobična je pjesma, ponajprije zbog toga što ju je napisao Dalmatinac, Mario Božić. A kao što znamo, on jako mnogo i zaista s radošću radi s klapom Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Stoga je i ova pjesma u aranžmanu Tomislava Presečkog, vidite, jako zanimljiva kombinacija. Pod drevom senja drvena hiža. No, ova hiža ovdje iza mene, prvo moram objasniti zašto nije razmak, dečki. Braća smo. 3 brata. Dobro. I prijatelji iz Karlovca. On isto može ući u razmak. Dakle, prvo ne vidim Jošua i Abela, znači to moramo pokriti prstom. Dečki, kad ste ovo hrvatski rečeno updateali? Updateali zadnji put 2013. Ako gledate Dakle, Facebook stranicu. Da, sedma godina je postojanja. Ne samo na varaždinskom području, nego najprije na... Iz Čakovca. Dobro. I Karlovca. Ko je iz Karlovca? Robert. A da, ako ste vi 3 brata. Da, to je to. Dobro. On ima drugačiju Inače, obleku. istina, ovo je karlovačka obleka, a ovo su međimurske obleke. Aha. Gledajte, I kako se slažete? A ne znam baš. Savršeno. Za 100 godina neće nitko znati. Dobro, sad ćemo u istini. Dakle, najprije taj naziv. Sci Fidelity Orkestra, kad smo krenuli smo u stvari pucali na austrijsko tržište. I onda smo pokušali izmisliti nekakav naziv koji mogu i Austrijanci izgovoriti. Tada još niste znali, ste bili jako mali da postoji Krapina. Da postoji Krapina, nismo dobro. znali. I pokušali smo spojiti našu energiju u riječi. I u stvari Sci Fidelity je kombinacija 2 riječi, science fiction i high fidelity, kao izvanzemaljski, nešto novo, čudotvorno i visoka reprodukcija zvuka, dobar zvuk. I tu je u stvari Sci Fidelity. I onda, pošto nas je bilo puno, orkestar je bilo prikladno. Bilo vas je koliko? 3? Ne, 6 nas je bilo. Dobro, šalim se. Gospodin naš Saša Nestorović sigurno je pridonio kvaliteti onoga što izvodite. To je sve, cijeli komentar. Ne. Dobro. Znači, on je osoba koju smo upoznali u ranim godinama, u stvari još kad smo bili neki osnovna škola, srednja škola, kao mentora u jazz glazbi. Sve do kraja fakulteta, neki su završili fakultet, znači Stjepan i Robert su završili fakultet u Zagrebu na akademiji. Dobro. I tamo je i Saša Nestorović bio mentor. Dakle, dugo godina nas je pratio, dugo godina nas podržava i lijepo ga pozdravljamo, ga mašemo mu. A niste kvartet? Nismo, ali možda bi trebali postati. Sci Fidelity kvartet, a ne orkestra.